Reka mbasuhuze mbifurize kugira igitondo cyiza mwebwe mudukurikiye tariki ya gatanu ukwezi kwa cumi bibiri na makumyabiri na gatanu, tuganire ku makuru aba azindutse avugwa cyangwa se n'agarutsweho n'ibitangazamakuru bitandukanye yaba ibyandikira imbere mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'ibitangazamakuru mpuzamahanga. Mbabwire ko Ubufaransa bwasoje iperereza kuri Agathe Kanziga bumwita inzirakarengane y'ibikorwa by'iterabwoba. Ubutabera bw'Ubufaransa bwahagaritse iperereza bwakoraga kuri Agathe Kanziga, umugore wahoze ari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana, ku ruhare rwe muri jenoside yakorewe Abatutsi. Itsinda ryakoraga iperereza ku byaha ashinjwa birimo ibyibasiye inyokomuntu. Ishami ry'urukiko rw'akarere ka Paris ryafashe umwanzuro wo gufunga dosiye y'iperereza kuri uyu mugore, n'umwanzuro wafashwe ari kuwa gatanu. Uyu mwanzuro rero ushobora kuzavamo ko mu mezi make ari imbere bizatangazwa ko iperereza kuri Kanziga ryafunzwe burundu. Gusa urwego rushinzwe kurwanya ibyaha by'iterabwoba mu bushinjacyaha bw'Ubufaransa PNAT muri Nzeri umwaka ushize rwari rwasabye urukiko rw'ubujurire rwa Paris mu Bufaransa kuburanisha Kanziga ku byaha by'umugambi wo gukora jenoside kuwa gatatu w'iki cyumweru, nibwo rero biteganyijwe ko hazigwa kuri icyo kibazo ariko bikorwe mu muhezo. Kuwa gatanu bumwe mu busabe bwari bwatanzwe na PNAT bwatesheje agaciro, aho abakora iperereza bavuze ko nta bimenyetso bigaragaza umugambi wa jenoside cyangwa se bigaragaza ko Kanziga yaba yaremeye ibyo gukora jenoside. Abacamanza bigaga kuri dosiye bavuze ko mu gihe ibyo bihuha byakomeza gusakara bitakoreshwa nta kimenyetso, bongeraho ko n'ubuhamya bwagiye butangwa bugaragaramo ukwivuguruza n'ibinyoma. Muri Nzeri abacamanza bari bumvise Kanziga hamwe n'abatangabuhamya ariko banga kugira undi mwanzuro bafata, bitwajwe ko ngo igihe gisabwa kugira ngo bagire icyo bakora cyamaze kurenga. Ku bakora iperereza ngo Kanziga nta kimenyetso kigaragaza ko ari umuntu wagize uruhare muri jenoside, ahubwo ngo ni umuntu wagizweho ingaruka n'ibitero by'iterabwoba, kandi ko bigoye kugaragaza isano riri hagati y'ubwicanyi bwakozwe mu minsi ya mbere na bamwe mu bari abarinzi ba perezida Habyarimana n'itegeko bivugwa ko we ubwe yatanze ko ubwo bwicanyi bukorwa. Ubuhamya butandukanye bw'abari baturanye na Kanziga buvuga ko nyuma y'ihanurwa ry'indege ya Habyarimana, Kanziga we ubwe yatanze itegeko ku bari abarinzi b'umugabo we bari mu rugo ryo kwica Abatutsi bari hafi aho ngaho. Abacamanza bavuze ko nta hantu na hamwe hari imbwirwaruhame ya Kanziga cyangwa se uyu mugore wa Juvenal Habyarimana ihembera urwango cyangwa se ihamagara jenoside, ndetse nta buhamya buhari bumushinja gukora lisite z'Abatutsi bagombaga kwicwa, ndetse ko ngo nta n'ikimenyetso na kimwe gihari kigaragaza ko yaba yaragize uruhare mu icengezamatwara ryakorwaga kuri RTRM cyangwa se ngo abe yarayiteye inkunga. Madamu Kanziga rero yari amaze imyaka igera myinshi cyane akorwaho iperereza n'ubutabera bw'Ubufaransa guhera muri 2008. Uyu mugore yari mu bagize akazu itsinda bivugwa ko ryari rigari cyane ryarimo abantu ba hafi ya perezida Habyarimana bagize uruhare mu guhembera no gutegeka ko Abatutsi bicwa. N'ibirego yahakanye imyaka hafi ya yose. Yavuye mu Rwanda ajya i Burayi tariki ya 9 Mata mwaka w'1994 ku busabe bw'uwari perezida w'Ubufaransa François Mitterrand, inshuti ikomeye cyane ya perezida Habyarimana wari umugabo we. Kuva yagera mu Bufaransa rero u Rwanda rwasabye inshuro nyinshi cyane zitabarika ko yakoherezwa mu Rwanda kugira ngo buranishwe ku ruhare ashinjwa muri jenoside, cyangwa se ubutabera bw'Ubufaransa bukaba bwamuburanishiriza aho ari, ariko ntabwo byigeze bikorwa. Muri 2008 imiryango irengera inyungu z'abarokotse jenoside yakorewe Abatutsi yatanze ikirego isaba ko hakorwaho iperereza ku ruhare ashinjwa muri jenoside no ku byaha byibasiye ikiremwamuntu. Muri Gashyantare 2022 abacamanza bakora iperereza rero batangaje ko iyo dosiye ifunzwe, gusa muri Kanama 2022 PNAT yasabye ko yakongera gukorwa kubera uburemere bw'ibyaha uyu Madame Kanziga agenda akurikiranwaho. Nyuma y'ibyo rero nuko urwego rushinzwe kurwanya ibyaha by'iterabwoba mu Bufaransa mu bushinjacyaha bw'Ubufaransa PNAT rwatangaje ko rwamaze gutanga ubujurire ku cyemezo giherutse gufatwa n'umucamanza ku rwego rw'iperereza mu Bufaransa, watangaje ko buhagaritse iperereza ku ruhare rwa Agathe Kanziga muri jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Umucamanza mu Bufaransa yarahise gutangaza ko ahagaritse gukora iperereza kuri Agathe Kanziga wahoze ari umugore wa perezida Juvenal Habyarimana. Icyo gihe yavuze ko impamvu yo guhagarika iperereza ari uko nta bimenyetso simusiga yabonye byatuma hatangwa iki kirego. Iri perereza ryari ryaratangiye muri 2008 riza gushyirwaho akadomo muri 2022, ariko muri 2024 PNAT isaba urukiko rw'ubujurire rwa Paris ko umugore w'imyaka 82 yaburanishwa ashinjwa kugira uruhare mu byaha by'umugambi wo gukora jenoside.
nyuma y'uko iki cyifuzo kidahawe agaciro. Pinat yatanze ubujurire ku munsi wo kuwa mbere bushobora no gutuma rero urukiko rwongera gusuzuma neza dosiye. Ubuhamya bw'abari abaturanyi ba Kanziga nk'uko twavuze hejuru buvuga ko nyuma y'ihanurwa ry'indege ya Habyarimana, Kanziga we ubwe yatanze itegeko ku bari abarinzi b'umugabo we bari mu rugo ryo kwica umututsi uwo ari we wese wari utuye hafi aho ngaho i Kanombe. Hanyuma mu yandi makuru reka mbabwire ko ingabo za Israel kuri uyu wa kane ukwakira 25 ziciye abanyapalestine barenga 50 mu ntara ya Gaza, mu gihe Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika avuga ko zahagaritse by'agateganyo ibitero. Ubuyobozi bw'ibitaro bya Ali Ahli Baptiste bwatangarije televiziyo ya CNN yo muri Amerika ko ingabo za Israel zarashe mu gace ka Al-Daraj ku mugoroba kuri uyu wa kane ukwakira, hapfa abantu 17 biganjemo abana. Iyi televiziyo yasobanuye ko makuru yahawe n'ubuyobozi bw'ibitaro bitandukanye byo muri intara ahamya ko ibitero bya Israel muri rusange byiciwemo abantu 54 muri intara, barimo 43 bo mu mujyi wa Gaza gusa. Israel igabye ibi bitero nyuma yaho umutwe witwaje intwaro wa Hamas wemereye Perezida Donald Trump ko uzarekura imbohe z'Abasirayeli usigaranye, kandi ko witeguye kujya mu biganiro by'amahoro bishingiye ku mushinga w'uyu mukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mushinga rero ugizwe n'ingingo 20 zirimo guhagarika imirwano by'agateganyo, kurekura imbohe n'imfungwa, kurambika intwaro hasi kw'abarwanyi ba Hamas, kohereza ingabo z'amahanga muri Gaza kugira ngo zibe arizo ziharindira umutekano, gushyira muri intambara ubuyobozi bw'agateganyo kandi butabogamye ndetse no kuyiteza imbere. Perezida Donald Trump kuri uyu mugoroba yatangarije rero ku rubuga rwa Truth Social rwe ko Israel ihagaritse by'agateganyo kugaba ibitero muri Gaza kugira ngo gahunda yo kurekura imbohe n'amasezerano y'amahoro ashoboke. Aboneraho kandi no gushimira iki gihugu nyamara kandi kitarahagarika ibitero. Ati nshimye ko Israel ihagaritse by'agateganyo kugaba ibitero kugira ngo kurekura imbohe n'amasezerano y'amahoro birangire. Hamas rero igomba kwihuta cyangwa se byose bizapfe. Sinzihanganira gukererwa, nubwo abenshi batekereza ko kuzabaho cyangwa se ko Gaza izongera kuba ikibazo. Tubikore vuba, buri wese azafatwa neza. Perezida Donald Trump ateganya kohereza intumwa ebyiri mu Misiri, umukwe we witwa Jared Kushner, ukuvuga warongoye umukobwa we, n'uwitwa Steve Witkoff usanzwe amuhagararira mu burasirazuba bwo hagati mu biganiro birebana no kurekura imbohe n'ibindi birebana na gahunda y'amahoro. Biteganyijwe ko Misiri Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu arara agejeje ku baturage ndetse no ku mahanga ijambo rirebana n'umushinga w'amahoro wa Perezida Donald Trump yateguriye intara ya Gaza, nubwo yaraye kandi agabye igitero muri Palestine. Reka mbashimire mbifuriza kugira ibihe byiza n'igitondo cyiza muri rusange.